Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Aminda iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. 5 atawanan ngagdenden na kami kini Carlos nga asawa. Nasaya at matitaray ti relasyon mi. Aging ga anaamuak ti palimad na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Minda dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adda akon, bakat? Narabyan ka manan, Carlos. Sa dino tinagapam? Ha? Ay, kwa. Nag-overtime ak ngamin, bakat? Kasta ka di? Wan. Ti anak tangay? Nakaturugan lakay. O ala, agpalas kan. Tamangan kamatan. Nalpas kami itayan. Sige nga rod, bakat? Sige nga Roda, umuna akon iti silad ta. Sumarunukan tulatan, kalpasan ti panangan mo. Naimbag abigat mo, bakat? Kastamat kan ka, lakay. Nakaidasara kon iti kanam. Mangan kan, tapno saan ka amala daw iti trabaho. Agyaman ak, bakat? Ay nalakay, aramidak laang ti responsibilidad ko kas asawam. Nang rona kat ni, mabanbanog ka iti trabaho, kanayon pa iti overtime mo. Agyaman ak no kasta, bakat? Ungayam. At iti sweldok. Nalipatak nga inted idirabi. Ay na, agyaman naklakay. At damot la pagbayadan ni Tanya iti tuition na. Wan. Si kantimak amo amang i-budget. Apay ngay aday to'y laang tinyawat mo. Kurang matday to asweldom iti may sabulan. Ha? Kuang amin, bakat? At dati napadagan ng usarak. Iswa, binawasak pailaang. Anya? Kasla naunag ti pampanunutem Minda anak ko. Kuang amin tatang. Panagrik na kat aday limlimad ni Carlos kanya. Anya ngay kuma? Day tatijak amo tatang. Awan mati makita when numadlaw ko adakas ngar aramiden na. Mas daawak ngamin. Kanayon amarabyan. Amangan no agub overtime. Saan la aday tatatang? Kurang pa yung tiyaw awat na asweldo na kanya. Ay kadada siguro nang usaran na iti kwarta. Agyaman kakit di tadapay lang itadnakan ka. Unang... Di ka man nagpanunot iti negatibo. Ma-stress ka lang no kasta. Minda, bakat? Masahin nakman? Nabambanugak unay. Nagsakit pa yung tibagbagik. Nabanugak mat anak kitang dan. Kasta ka di? Aginanata nga rin, bakat? Carlos. Oh, apay ka di? Ada ka di. Adda umawawag, bakat? Mabit lang sungbatak. Asino ti mawag? Awan day jay. Apay di mo ibaga. Ada ka di ilimlimad mo, Carlos. Anya kumangay ti ilimad ko kan ka. Apay nga rod amasapol arumwar ka amang sungbat iti cellphone mo. Wan tanakapsot ti signal dito'y unag. Siguradom lang, Carlos. Ibagak man laangan no asino ti kinasaritak itay. Tapno di mo mat ko na. Asino? Ni sir. Imbaga na laang amasapak nga report intun bigat. Manan? Nasasaya at matlaang ti kastoy. Tapno dakkel mat ti swelduak. Bakat. Rabi inanang. Anya ti aramidam nito'y salas. Di mo pigsaan ti saong tanya anak ko. Ken,
Apa nga igamot ta cellphone ni tatang? Itay pa'y apadpadasak nga iyon ti cellphone ni tatang mo. Jakmat mayon. Inikan na ngamin iti password. Awan mo ti password ti cellphone na iti. Ay, ang dalakit di limlimad na. Apa nga minapakibiyangan nyo ti cellphone ni tatang? Nasken ama amuak no pudno ti atap ko. Amangan no amon ti password natan niya. Ay, diyak mo, nanang. Saan kung namin apakibibiyangan ti cellphone ni tatang? At kasarsarita ni Carlos iti cellphone na. Agyaman nak, ta sinong batam ti awag ko. Kumusta Danggat kayo, Nina? noan niya ti pagsarsaritaan da. Nasaya at mat nga ron no kasta. Kunakun-kat. At da ilimlimat ni Naibalik ka Carlos. di ti doktor? No kaano ama discharge ti anak ta? Sige, Ano? mapanak to di ta into nagsapa. Husto Iyot ko ka ti di kwarta. tinangag ko. Sige, Ma-discharge ka no ti anak da. Anya ti kayat asawan da ito eh. Nanay, sa di na ti papanan nyo. Adda na patag-apapanak anak ko. Ala, ingkagdigosan tapno saan ka amalado iti klaseng. Tay balon kan pagplitik ngay. Dumawat ka pa ilang kinilulum tagdardarasa. Sa di no ngamin ti papanan nyo. Di mun saludsudan. Ala, agrubat kan. No agriing nilulum, ibagam kan kwa na nga dala na panak. Agawid akmat ladagos. O sige, agan anad kayo, nanang. Nasayaat mo tayo may kaditi ospital, Carlos. kumusta ti kasasaad ti anak ta? Adan itinatalgad aka sa saad ni Jerry. Kat agyaman ako na itintad mo akwarta. Pasensya ka no si kati inasitgak. Uray amok nga dan asawam. Aawan nga minti amo kapag patulunga. No di si kalaan. Okay lang kanya, Dolor. Responsibilidad ko ti anak ta. Agyaman na, Carlos. Anya ti kayat asawan da ito'y, Carlos. Minda, bagat? Asino da ito'y babae? Dolor tinagan ko. Siyak lang ang mati asawa ni Carlos. Pasensyakan no nagpatulong ak ni Carlos nga asawam. Awan nga min amo ka pangalak iti kwarta pagpaagas ti anak ni. Anak, no kasta. Di ka nagpalawag, Dolor. Siya kung timakam mong agpalawag iti asawak. Awanan kay ti bain, Carlos. Pasensyakan. No saan ko nga imbagbagakan ka, ti maipapan iti anak ko iti kinabarok. Amok kami na masakitan ka. Inulbudan na, Carlos. Naadaan kami kan ni Dolor iti anak. Sakbay pa'y anam-am mo ka. Iso nga limod ko ti amin kan ka. Tamok adinak maklon. Numamuam tinapalabas ko. Saan kanto pulos ang mapakawan iti daytoy ngay naramid mo? Isugayam ti makagapuno apaya kanayon ka amarabyan. Kanday na ti makagapuno ang apaya kanayon na kurang tiyaw awat mo asweldom kanyag. Bakat. Di na karakupan! Itamad lang! Agsinatan! Anya ter aramidem dito'y parlor ko, Mariminda. Kaya't ko lang tiyagpangin. Anta ka di parikot mo? Nadagsan ti parikot ko, Diyos. Oh, anya di parikot mo? Adamat gayam anak ni Carlos iti kinabaro na. Namdi na yung bagbaga kanya. Namok lang itay. Nagsakit ngamin. Ha? Ada siguro na unag arason na. No apay adi na imbagakin ka, mare. No amok lang adda anak na. Jakla ko man nakikalkalay sa kankwana. Oy, di kag sawi ti kasta. Laglagi pa, dakelan ni Tanya nga anak yo. No may papan iti anak na iti kinabaro. Mabalin mata pagsaritaan yo iti nalapat dayta. Taglin na wag kayo.
Kunak matadi ka nagpakpakita kanya, Carlos. Bakit? Urnuson ta ko mati amin. Awan ti intensyon ko ang makisinublihan ka ni Dolor. Kaya't ko laan ti tumulong kadakwada. Uray agsublikan iti danada. Masurunak kan ka, Carlos. Bakit? Di nakarakupan! Sapay la ko ma. Tadi mo ikan iti kaipapanan ti nakita mi di ospital. Di ka agdrama kasta. Ala, agempakikan kat pumanaw kan! Nanang, rabiin, ngamawan pa lang ni tatang. Di mo namnamaan nga agawid pa iti amam tanya. Jak maawatan no niya ti mapaspasama kada kayo, nanang. Ubing ka pa'y unay anak ko. Kaya't ko ang makita ni tatang. Saanin nga agsubli ti amam kunak lang arudan. Apay akagura yun ni tatang. Kitawan matdakas nga aramidan na. Gapot na adda anak ti amam iti sabali a babae. Anya? Day tatipod no. Iso alipatamon ti amam. Ani? Ay, saan nakastaan, nanang? Kan may sa. Uray pa adas sa bali nga anak na. Saan nga umanay day ta arason? Tapnugura kan lipatak ni tatang. Addakan ka. Basta siya. Jak kayaten amakita pa ti amam. Apay nga may, na di mo pakawanan ni Carlos, Minda, anak ko. Nasaktanak itinamwak a palimad na tatang. Maawatan ka. Angam kita kuma. Ka nagpanunot ka na imbag, sakbay nga isinam ti asawam. Tunggal makitkitak ti panagrup-rupan ni Carlos. Malagip ko ti naramid na tatang. Kaya't ko ti ag-move on. Kat daytoy lang ti amok a solusyon. Jak maaklon nga adda anak ti asawak iti sabali a babae. Panagkunam ka day, kat naragsak ka, no sinaam ti asawam. Panagkunam ka day, kat makabalos ka kankwana. Sika ti pinili na nga ingkalay sa Minda. Isungag panunot ka kumana imbag. Di kag darasudos iti desisyon mo. Taamangan no pagbabawyam to. Kunak man wadda trabaho ita, Minda, anak ko. Sana paya sumrak tatang. Masakitak ngamin. Ay kating kagpa-check up Sana nakasapulan tatang. Agpaimbagak laangan dito'y balay. Sapay makabulan ay nasaan ang nagaw-awid ni Carlos. Asino nga iti mga sikasukan ka? Kabaalak ti bagit tatang. Didak pa kadanagan. Ano apay nga na pinapanaw mo ti asawam? Di ko man ipalagip tatang. Taad-adda masakitan. Anya aramidam dito balay, Dolor. Kaya't kalaang ang makasarita, Minda. Awan ti rumbang apagsaritaan ta. Nakisina akon iti asawak. Nawaya kayon ato. Awan planok nga agawan ni Carlos kan ka, Minda. Imawag aklaan kan kuha na idi, takasapulak ti kwarta. Kat isolaang ti amok ng asitkak. Sapay la kumata maawatan nak. Amok nga inrason mo lang ti anak yo. Tapno makitam ni Carlos. Amukon dagita nga style yo. Kamali ti pampanunutan, Minda. Ni Jerry, kat anak mi kan Carlos, sakbay pa'y anagamam mo kayo. Anya kumaita. Di mo ko masinaan ni Carlos. Takadataadwa. Sika ti pinili na nga ingkalaysa. Uray addan anak mi. Minda, bakit? Carlos. Kumusta kan? Damag ko ang masakit ka. Imimbaga kon. Di nakpakadanagan.
Nasaya at matngaruno kasta. Un gayam. Agsubli akong tito'y balay. Jakon kaya ti mayadayo kada kayo iti anak ta. Carlos Lakay, pakawanan nak. Dakil ti bindot ko. Pasensyakan. Okay lang kanyak, bakit? Katsapay la kuma. Tanalawagan ti amin kan ka. Wan, maawat akon. Kan may isa, saan arumbang aguraan ka? No naadaan kayo man iti anak kin ni Dolor, idi saan tapay anagamam mo. Maragsakan ak unay, bakat? Gaputa maawatan nak. Nagsubli nga rod ni Carlos ije balay. Masaksak tanak, tunggal malagip ko ti anak na, iti sabali a babae. Ngem gapo ta kanayon namat nga iparik na anapatag kami kankwana, ininot met nga inaklon ko ti amin. At dalata dagiti gundaway asaan kami nga kinaawatan nga agasawa. Nupay kasta, masulbar met adagos. Alakastan kat agyaman nakiting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Minda. Agyaman ak pagayam Minda iti daytoy pakasaritaam. Adu dagiti dumteng aparikot iti tunggal pamilya. Ngem nasken laeng ti kinatibkel ket sapulen ti umno a solusyon. Iti kasta saan amarakrak ti pamilya. Bueno papagayam maing kanangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Minda at aga syudad ti Baguio. Tampok dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kinin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon Virgie Paclay. Sound effects June Rebutaso. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.